se svi slažu da živimo online, u doba interneta. Poljoprivredna revolucija je tražila zemljoradnike, industrijska mašinske inženjere, dok informacijna revolucija traži mrežne stručnjake i inženjere. Naše i svjetsko tržište još uvijek potražuje kvalitetne mrežne stručnjake. Da li želite biti dio zadnje revolucije? Ja sam Mama Radulović, instruktor i lider Cisco Network Academy programa u Akademiji 387 Sarajevo. Na našem prvom setu kurseva, popularno poznatom kao CCNA, Cisco Certified Network Associate, imat ćete priliku upoznati se sa modernim mrežnim informacijskim tehnologijama. Također, družit ćemo se sa IP paketima, protokolima, uređajima kao što su routeri, switchevi koji su osnovna infrastruktura za moderni internet koji koristimo. Promjene dolaze, zauzmite svoje mjesto u promjenama. Dođite kod nas u našu akademiju.